اللي انت بتحكي عليه ده اسمه بير بريشر، بنسميه بير بريشر. يعني ايه؟ ضغط من زمايلي في المدرسه ولا في الجامعه ولا في الشغل، حتى انه فكره ان يكون في ناس مرتبطه وانا مش مرتبطه. بس تعالى نرجع كده ونراجع، هو مين قال ان انا المفروض ابقى عندي 20 سنه وابقى مرتبطه بحد؟ جت منين؟ هتقولي لي الواقع، طب ما الناس حواليا كلها مرتبطين. مهم هنا تبقي عارفه ان مجرد انهم مرتبطين النهارده مش معناه انه حاجه حلوه. قد يكون مرتبط بعلاقه مش مناسبه ليا دلوقتي، او انا ما وصلتش لنضج كافي ان انا اختار الشخص، فده ياثر عليا قدام ويأذيني قدام. فبالعكس ممكن يكون حد مضرور اكتر من العلاقه دي، فانا ما اعرفش، ممكن تكون حاجه حلوه ممكن تكون حاجه وحشه. بس اللي عايز اقوله لك ان مفيش حاجه ناقصاك. حتى لو انه ناس حواليكي مرتبطين ده مش معناه حاجه، يعني ده معناه ان في عيب ملوش معنى خالص. لا هم كويس احسن منك ولا انت احسن منهم ولا ليه اي معنى. فما تربطيش فكره انه في ناس حواليا مرتبطين بانه ليها معنى. قد يكون افيد لك انت اصلا مش مرتبطه دلوقتي، مش محتاجه ترتبطي دلوقتي، لانه مش دايما الارتباط بيبان ظاهري. قد يكون في ناس مرتبطين وشكلهم حلو بس تعبانين قوي في علاقتهم. فما